Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Ang talinad ka si bibiyag, dito'y barukong ko. O magibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyagan na ka, to'y nagtugmukan ti riknata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo, ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset, ti makalawas, apakasaritaan anapauluan. No ayat, tiag panuray. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long Pagyaman ako na iti panagtalikyo kanyak General Ermita. Ikarigatak ni patungpang tibilin nyo kanyak, sir. Noan yan tuman ti pagdurasan ti misyon ko. Pakaamuan kayo adagos. Sige, sir. Bye. Nasayat man, ta nakabakasyonak diti lugar mi. Manipod pimusay de dinanang. Itaman lang na makaabidak. Dalian! Ha? Sika ka din ng paiso? Ni Jonah. Awan mo't nagbaliwan tilangag ti kunakat. Ad-ad na ngamin abim man nagtipang magim. Kunak na awanan ti panggap mo nga gawin. At daga po nang agsubliak dito lugar tayo. Diyak mabali na baybay ang titawid ko karag iti dadakkel ko. Agmay may sakan ngagbibiyag. Abusta, anda ni natay ka, idi na ambus kayo, idi na idistino ka, idi Mindanao. Gapo itikid daw da dinanang. Nagikata ka soldado. Sana nagbayag, natay matan. Kumusta, tibiyag ijay Manila? Narigat. Gatangan amin. Isungin kadang ko ti agawit pa lang. Baring adamastre ka katrabaho. Nukinay, kaya't bumot ngamin din nagsoldado. Amang ano na nga to kumantipestum amanurusuro no, intultuloy mo kuma. Karagid di adjempo. Narigatan ak makapagpermanente amang isuro. Isa nagsoldado ak. Dumanon kay Jay Balay, tamnong makapagmerienda ka. Siyak pa yan ti awisang nagmerienda. Diyak nagpahit sumalagipan ti mang pastrekken ka. Naktangan kan ngagtaktak dara. Dahito nga binti kunakan ka, Margaret. Saan mo atantanangan ti panagmanehom? Tanda ni ka lang aruda na disgrasya. Bastos day dyan nakalugan iti kotsa ng padanggis iti kotsek, mami. Kaya't nga ta pagbabartekan. Bangala kiti driver kan bodyguard mo. Narigatan na maulit pa mapasamak na ito eh.
Anya ti kunayo, mami? Diyak kaya tiada kanayo namang sursurot kanya. Tanggan na ko, ma. Agmay-may sa kang anak ko, Margaret. Tsakayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Mami, diyak kaya tada ito iti pagsinong batan tayo. Agpaypaskilak di tarwangan. Kan kastamat iti opisina. Masapul ti driver. Talaga nga ipaypay suyo, mami. Dahito'y matngatan ti saan tayo pag kinawatan. No di kayo kat inotel. Adda kayo lang kung maitisang pagtitimugan kayo amin. Ha? Ay, ni Margaret malangan ti awagak. Agdeta, agriringan ti cellphone na. Randolph? Nadamag ko tinapasamak mo. Kumusta ka? Okay lang, Randolph. Nagpanggapanda ka kanumot iti dakas dagijay naglugan iti kutsi. Adanda ni nakadumparkin ka. Dahil tangarot ti pakasuronak. Sandala apilyan ti bigbig ti maanda. Siyak pa'y? Kaya't daksapay nga unaan. Anya ti sasawam. Aging ka saan tama kapag kasar. Awan to ti mapasamak iti nagbagtan ta. Talaga asab-sabali dahito yung Margaret. Uray siyak ti kayan ayat na. Pabain anak. Good morning, Miss Rowa. Madam Margaret, kunamlatan? Naruhama ko iti ugali ti anak ni Mrs. Roman. Nga akin ko kwa iti kumpanya pagtrabaho. Aywan kayam, John, ha? O may ka iti opisina, kinton madamdama. Ay, Uwan, madam! anya timbaga ni Margaret. Ay, kaya't siguro akasarita, ma'am. May panggap siguro iti jaknalpas iti kalman a pinatrabaho na. Amo matanda ugali ti anak ko. Pasensyahan nyo latan. Ala, sumurot kan kanyak. Tadi na kaya ti agur-uray iti mabayan. Nalipatam sa amat ti umisem, Margaret. Napintas ka lata. Awanan bain nga mindagi, Jay. Gapo iti napasamak. Jakon masupring ti pagayatan ni Mami. Anya dayay? Yala na kano iti driver kan bodyguard ko. Ha? No addan bodyguard mo. Kanayon ang nakasurot kin ka. Puray sa di na ti papanam. Saan tan ang makapagwayas? Dahil tangarot ti pakasurunak. Amo mata ni Mami Randolph. Overprotected lang unay kanya. Deta nga minakinapintas mo. Ngumnaan muna asyak ti kadwam. Sana mat nga ta nga ipasurot ti bodyguard mo. Jack lang mo, ha? Adamat kit di pa nagtalak na kan ka, Randolph. Ngam, talaga adyak kayat nga da nakasurot kanyak. Girl, I need you. I need your love. Kalugarab gayam ni Chona. Nabayagan nga empleyado may iti kumpanya. Agkaruba kan nasingid kami nga gayam ka ni Jonah, Mrs. Roa. Nagtrabaho ak agwardya iti may sa security agency. Napadasak mat tinagpaay a company driver. So, saan mo pa yung garot ang napadasan tinagbalin a bodyguard? No malagip yun ay di Mayor Villasilio. Nagbali na ka bodyguard na.
Ngam, apagbit lang. Kasto nga min, Daniel. Kaya na maulit ti dandanipan na kaisagmak ni Margaret. Iso na panunot ko ti bangala iti bodyguard na. Nabasak tin ay paskil itirwar ti pasdak negosyo. Iso pinadas ko tinag-apply, ma'am. Si Kapay lang tinag-apply. Ngam sigon iti padas mo, adanamnamam. Nagyaman ako na, ma'am. Pakamuan kan tulatan no si kati mapili. Agsarita kamin tupay iti anak ko. Kan masapul nga agsarita kayo matlang. Sige, ma'am. Sana karodan ngagbayag. Ado tinaskan nga si kaswa ki balay. Nabitak pa nga na si Mangpat manipuri di Manila. Uwan, Mrs. Rowa. Agkaaruba kami kini Daniel. Kan nasingid kami nga gayem. Italaang manin nga agawid iti lugar mi manipod pimusay ti inana. Aglang na nga mata na singpat kan mapagtalkan. Tasay-saya at nagsaludsudak matlaan kan ka. Nasingpot at talaga ni Daniel, Mrs. Rowan. Nasaya at ipanagpadakkel day di nana bestra nga inana. Umdas mat nga tantipadas na. Tapno ka ba ilan na timang bantay ken ni Margaret. Nagdamdamag gayam ni Mrs. Rowakin ka may papan kanyak. Kaya't na siguro apon kan no mapagtalkanak matlaing. Apay, di mo imbaga sigud a soldado ka. Kan nagturpos ka mo ti kolehiyo. Ay, apay nga minaday tapay la tinapili mapag-applyan. Awalan ti makamamo kanyak dito lugar tayo. Amang ano ang subliak tong matlangin di Manila. Mabalin mo pa iti agbabawi. Lapay. Nagsuplada ni Margaret. Amang ano ti mo maanusan. Managtagabasit kada kami nga empleyado. Managpabain. Dandaninak man na napagsangit itay bigat. Amang ano di mo amo tinararamid mo, Jonah. Iso naungtan ka. Perfectionist tay jay. Makita na uray sang kabasit abidot ti trabaho. Kasta ti pababaon. Nonya ti maibilin, iso ti tungpalan. Bodyguard lang ti trabaho. Ken jak pa'y sigurado no maawatak. Agsarita danto kanupay nga agina. Nasuro ka sa kapula dagos ti nag-apply, mami. Sa balin sama ti panggap na, kapunga tata napintasak. Trabaho tinaplayan da. Saan akayan ayat? Ni Daniela karuba ni Jonah tinapili. Malaksid nga dan ni ti umno apadas, agdalakak pa'y kankwana, damamo ni Jonah. Amang ano kayan ayat mat ni Jonah? Numabalin lang ko mamami. Diyak kayat ti madan iti bodyguard. Para iti siguridad mo, Margaret. Dayjay lang nga napasamak. Mabuting kayong matlaon na yan, mami. Dayjay kinatangsit ko. Ipalubos ko kit din abastusan dak. Awanti kasi ti agsakpay. Saan ka matamaan ano? Narwamak anawayak iti kayat ko nga ramidan. Sa adanton ka na yun na nakasurot kanyak. Amang ano siputan namin agaraw ko. Sukunan kan itulod na ka lang. Ada pagpatinggan ti trabaho. Sana kanayo na nakabantay kan ka. Naglakan ti trabaho na? Ikakto iti sabali at trabaho na. Minsahero, wano pagbali na ka-supervisor dagiti gwardya iti opisina. Dahil bagtarimuar ka niti kwarto, Margaret,
Iso ni Daniel. Miss Roa, kumusta kayo? Napormal unay ti Miss Roa nga awag mo kanyak. Margaret ko namlatan. In fairness, gwapo. Sana patiw ka ni Randolph. May bagay ti kinatayag na iti pamagi. Kinunakidikin ni Daniel asakbay nga awatak, masapul nga agsarita kayo pailang. Kat, naku na kadyak kayat da ito'y alalaki? Ha? Talaga suplada. Managpabay. Daniel, pasensya ka lang kuman ni Margaret. Margaret, iya, ikam kumay ti kuntaway ni Daniel. Girl, I need you. I need your love. May magtanagbali umatlang ti panunot ni Margaret. Saan na siguro anay pateng ka ni Mrs. Roa ti kayat na. Nasapa na gawid ni Mrs. Roa, tada ka no darayan na apaskan. Apay nga ta asaan pa'y arimor ni Margaret. Uray matkat din ni Jonah, awan pa'y. Oh, Randolph! Ada ka maggaya man. Ay, Talaga nakapinpintas ka, Margaret. Sino da ito'y alalaki ang nakalugan iti kotsem? Iso ni Daniel. Impilit ni Mami a driver kan bodyguard ko. Kaya't mo asawan. Kasanon ti papananta? no, sa dino ti papanan nyo, sir. Sumurta. Ito na ang araw na. Saan ka na sumurot pa, Daniel? Oray tada ni Randolph akaduhak. Amo ni Mrs. Roa akayan ayat ko ni Margaret, Daniel. Awan mo't lang ta Ramida. Adadarayan mi apaskan. Kat saan ka ang maikari itigas jay a lugar? Randolph, sir. Agtungtong palak lang itibili ni Mrs. Roa. Anya ayat imbaga ni Mami kan ka? Sana nanaskan asurutan na kiti amin na papanak. O may kan, Randolph. Medyo nalatan ti tulnog mo. Uray tagkaraw ba kayo man? Daniel! Ni Margaret? Simurot ka ni Randolph. Anda ka no darayan da apaskan. Mabit lang ha. Sung batak ti awag ni Mrs. Roa. Agkuyog tanton nga agawid, Jonah. Hello, madam. Nasapag kay may dito hola pakangayan tinakaawi sa kapaskan. Ang absan pa yan ang rugi. O niya, naitulod mo ka din ni Margaret? Adak pa lang ni Tiro Artipasdek, madam. Kimuyog ni Margaret kan ni Randolph, tanda ka no darayan da apaskan. Anya? Apay, di mo sinurot ida. Anya ka ditibilin ko. Kamakamot nga rod ida, ma'am. Saan da pa'y mat nga taan na kadayo? Jonah, ladingitek. Agtaksi ka langan. Ito na ang araw na. Naimbaglangan ta saan na traffic. Nakadayudan sa matan. Naimbaglangan ta mugayam ni Jonah ti papanandagi nga agayan ayat. Iti kano may sa a hotel iti igi ti baybay ti pakaangayan ti paskan a papananta. Kasano nga ta ang makastre ka kijay? Masapol ko ti gate pass. Amokon. Naimbaglangan, takanayon nga itugot ko ti ID nga intad kanyak ni General. Awan ti saan ang makaamamukin kwa na.
Dancing samat dito yung mayan Randolph. Amo makagurugkurak ti kastoy apaskan. Agawi na klangan. Nalpas lang nga roden nga data dito eh. Saan ka mapilit no di mo kay tegsala? Pasig a negosyante dagiti di maray iti daytoy apaskan. Oray na gita ang babae. Chicks dagiti lalakayan a negosyante. Kasta gayam. Di mo ibaga asaan asisyak ti babae iti biyag mo, Randolph. Silusa kagayam. Saan ka madanagan, Margaret? Siksikalaang ti babae iti biyag ko. Di matla umawagan ni Daniel no nasurutan na matlang tinapanan da Margaret kan Randolph. Ay, impakat manan ni Margaret ti kinatangkan ti ulo na. Uray pa'y kaayan-ayat na dayjay a Randolph. Ni Daniel, nauray ko matlaangan nga umawag. Hello? Madam, itay pa yan nakadano nak dito yung resort hotel ng imbaga ni John ang imayan da Margaret kan Randolph. Ngem, jak pa'y nakita ida. Nagadong amin ti tao. Naimbagmanta mo ni Jonah di ta tinapananta. Indon maminsan, uray kakuyog ni Margaret ni Randolph, surutom lata. Amok ton ti aramida kinton maminsan, ma'am. Denggam ti pagak, Daniel. Das ka na masurutan mida, ha? At no makita mida, saan ka ang agpadlaw? Panagkunak. Big time a negosyante dagiti di maray iti dagiti apaskan. Politikon sapay ket di dagiti daduma. Nadlaw ko aguns dagiti nakitak iti roar da ito'y a hotel. Agsipotak. Sa dino nga tati ayan nagiti agayan ayat. Loko! Di mo ka dikit kitaan ti dalan mo, ha? Ni Randolph. Daniel, anya ti kadam ditoy? Girl, I need you. I need your Anya ti aramiden ni Margaret no maamuan na asinurot ida ni Daniel. Papagayam, di yuliwayan na dinggen ti tuloy ti makalawas apakasaritaan a napauluan. No puso ti agpanuray. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayala. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supermisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. I need your love each moment of my life. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. At dadagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen at ti estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Laboratory. Dagiti alimboboyog ket makatayab nga nangat-ngato pay ngem ti Mount Everest. Dagiti alimboboyog ket makatayab da nga nangat-ngato at 29,529 feet above sea level.
Según di National Geographic, amang nga nangat nga to ti tayabda ngem iti Mount Everest a katayagan nga bantay tintero. Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita mo apan nakadusdusag. Sukat iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Sugat iti puso. Di napalabas, pumanaw kuman ni Brian ididimteng ni Rosano kat naaman daytoy nga agpa Manila met ni Laura. Gapu iti panakangag ni Alipio iti nagsaritaan ti agina kapilitan nga naklon na iti amana no anya talaga ti rantana iti Manila. Nasapamet ang nakasangpet ni Maureen iti balayda. Nakita na kano ti panakisarita ni Rosano ken ni Brian. Kabigatan na, napaan ni Maureen iti opisina ni Rosano. Nadakamatmat ni Brian ka ni Bernadette ti maipapan iti rest house iti turod, kat naginteres ti balasang ang makakita iti daytoy. Bahanag ang nakakigtutan ni Laura, iti na istorya dayta ni Brian, kabayatan ti kaadada kada Alipio iti terminal ti bus. Kabigatan na, nagkitan da Rosano ken Laura. Itagagayam, adto yan tituloy ti nobela na polwan. Suga ti puso. Nasapa pa'y matikunak. Diyak kaya tasyak ti urayan da. Sumagmamanulangan na kanito. Agkita kami manan ka ni Rosano. Malagip ko gayam tinaybaga ni Brian nga ipasyar na kano ni Bernadette ijay turod. No amu dala ko mga agayan ayat ti pakasaritaan day jay aturod kada kami adadakkel da. Laura, Miss Laura Richmond. Ni Rosano ti umuna nakadlaw kanyak kat napigpig adagos. Saan ka nagbindot itatap ko? Si ka ni Laura Richmond. When, Shaq. Laura. Si kamot lang ni Laura Richmond nga ina ni Brian. Akaayan ayat ni Bernadette nga anak mi ka ni Maureen. Saan ta kumapagsaritaan ti personal abanag, Mr. Salva? Adagaya man ni Leslie. Dinamag siguro ni Attorney Chavez no dimteng akon. Siya ti President kan General Manager ti Korporasyon. Wen, amok. Rumang nagpaiso nga ipaay ko ti respeto. Kinapudno na. Hindi pa nginawagan nak ni Leslie. May papanitipan nakadutok ni Mang Puno iti nabakan ti posisyon ti kinadirektor.
Ang mga numabali na sumragta iti conference hall. Nasaysaya at numakatugaw tangag sarita. Anya ti panagkunam? Pagturungan dito ni Leslie. Talaga nga or-orayan na kanya Atty. Chavez. Inkadang itay ni Atty. Chavez at chairman na iti direktor ti korporasyon. Coffee break pa lang. Sakbay ti pan na kay pakaamo ti pan nakadutok ti baro a direktor. Sabali itan ni Laura. Adon tinaglupusan na. Nakabakbak nangan. Formal ang makisarsarita kanyak. Kliyente tinakagatang iti balay, iti asideg ti balay yo abalayan. Iso at di magasak mo ten. Agmay may sa kalabati dito balay abalayan. Nakarubuat ako nga agturong iti opisina itay dimtang ka. Adda ka din ni Maureen. Itay pa'y bigat nga day iti opisina. Saan anagawid anangal daw. Ang mga adutiin na si kaso da kini RD. Adda pagimbagan ti kadda ni Rosano di Manila. No kung may papuso mo't ni Maureen ti tumulong iti korporasyon. Kabaalan mo't kit di ni Rosano? Kasano kabayag ni Rosano di Manila balayan? Talo nga aldaw ti impakada na akapaot na ijay. Ama nga adaw tinapatag apag sasaritaan da. Amo ni Lulu Alipyong ipashare kay Jerry's house sa inton madamdama. Bang isagana iti pang malaman tayo. Uy, talaga asang ilyanda ka niya. Nagtagtag pa lang. Merienda ko malatan Apagbit ka kadilang ijay. Kahit ko lang makita ti rest house yo. Uray itulod na to madladagos. Alas 4 amalpas ti klase ta. Agpasyar ka matlang ijay. Apay nga pagbit ka pailaan. Uy, agpauyo kan samat ta na. Isa. Apay ko mga agpauyo naipakadam ka di matlang ni mamim ti panagkuyog ta. Jack nga rod may bagakan ko ana. Makamo akton nga agpambarak ni mami. Itay pa lang awagak ni Rosano. Ngapsan nakasungsungpatan. Masurunak. Iti rabi ilangan nga idadtanon na di Manila ti pa nag-text na. Di na ka na masangot yaksungpat iti awag. Tas nga ili na iti nagtarosa na hotel iti kakaduan ng opisyal ti korporasyon. Makapabwis. May saka mo. Wen, napaniti sa department ni RD. Di ba't lang sublin? Ada ka di problema? Jack lang mo. Mabit lang ni Miles. Hello, Miles? So sorry. Sanak pala makasurot ka na kayo. Anya ti kinunam? Saan gayam ani Laura tinakitam idi dyan Nueva Ecija? Nakasta kanagnaga na lang. Sige. Bye. Ay, makapabwisit mo tayo dyan ngayawag kanyak ni Miles. Ayan nga tangarodan tayo dyan, Laura.
mami. Nanyapay lang ti mo awagan kanyak ni Miles. Takas jepay ti ipadamag na kanyak. Hawan mo't lagay napinta sa damag. Burk lang ti darak ang makalagkip iti daya Alora. Nakaragrag sa kaklakit din idinamwak. Nga agrigrigatan daya Alora. Tagayam, sa bali at tao timbagada. Agkanagnagan da ka no? Agkarupropa da? Buisit! Saan aday ta ti pakadadaalan ti aldaw mo, Maureen? Kasano adyak masuron? Idi lang rabiin na nag-text ni Rosano. Malaman awang payawag na. Asino ti sana mabuisit iti dayja mayawag? Ang mga no aduma ti pakakumikuman na. Madama siguro ti panagmi-meeting da. No, saan na sa bali ti rinanta na Manila? Amangan mo't no da kinaidana idi rabi iti nagdagusan na na hotel. Nataenganan ni Rosano iti dayta abanag, Maureen. Masango na kadipay, idinto makumikom launay. Mami, negosyante ni Rosano. Di mo amo, no anya ti palimod na. Diyak man lasungsung Wisit patan ka ni talaga. Maureen. Mga nod at dala ang agpungtot. Damat kaya man rest house dito, Rod. Nabayagan na dyan kimay dito eh. Mabid lang. Saan nga ta? Ngayon lako madlang ni Alipio. Pima na lakay. Ngayon lako na kumakan ni Leonarda. Ang mga nabayagan na nagastos na tinaglakon na. Kita man lang tipagbanagan na kita ambisyoso kan napanakal at tao. Nalasin ko ni Atty. Flores adimsag iti kutsina. Nasdaw lakit na nakakita iti rest house. Anyang nga tati agay ay ayam iti panunot na dayjay padalakay. Lolo Alipio, agda kaming kinigang na din. Nabannog ka kasi mga Brian. Ay, Adaak, Lolo Alipio. naikat na imbag man tananusam ti simang at ito, ibalasang ka. Naibaga kami ni Brian, may panggapit ti rest house yo. Iso as imorotak. Nagpintas gayam dito eh. Kas iji balay, nawaya ang makita ti ililon na tinit. Nay, ang mga mabisin kayaw niti panakabannog yaw. Ang mangirwara kiti merindaan tayaw. Ay, mabisin ka ka din, Bernadette. Madamdaman ton. No nangisagana ni Lolo iti pangrabyan tayo, ang mga nasanak to na makapanganpay. Lolo, anya akayo dayta? Sarguilas da ita, anak. Angem sana panawon ti panagbunga na ita. Naglamiis dito eh. Nagado nga minamuyong, Brian. Mayat a pagpiknikan dito eh. Agsublitan to dito inton Sabado. Tagpiknik tayo kada lolo. Ay, katuray mo ita. No, kaya tiyaw, mabalin tayo ti agpiknik. Nangisagana ngagpaiso iti pangrabyan tayo. Naimas lakit di dagitin sa gana yung pangrabyan tayo, Lolo. Ang mga numaimas ko na iti mangan. Itay kumapay akayat ka akablaawan, Laura. Ngam sa anak-anak kasi dagadagos ken ka. Nawaya ka ko mga imasidag, Mr. Salva. Sikat ti presidente ti korporasyon. Nabara ti panang kablaaw ken ka nagtiin nangangatong stockholders ti korporasyon. Sika itan ti kadakkelan iti shares. Makigasang gasatak.
Kat sapay ko matasan ang masayang ti kwarta. Mabalin kali. Nga adan tugon daw ay panagsarita ta. Dua talaan. Di kayat ko asawan. No, sana ka makasinga. Ladingitag. Kalpasan da ito eh. Kayat kung tiag subli iti nagtaro sa ka-hotel. Awan matlang tinapatag pagsaritaan ta. Kayat kung ti makasubli a Dagos, ija Ilocos. Laura, Mrs. Richmond, nasaysaya takas ta ti awag mo kanyak. Apay anarabian ka nagawid, Bernadette. Di mo ibaga, akagap-gapumpay lang iti universidad. Alas 4 na alpas ti klasik, Lola. Simurtak namin kini Brian. Amo yun, nagpintas si rest house da. Adagayam rest house da. Wadgayam ni Mami, Lola. Nagsaruno kami laang nga dimtang. Saan kami pa yan nagsarita? Hada iti kwartuyo ken ni Dadim. Amang ano nabannog, Lola? No saan nakasapulan, inton bigat lang nga nakasarita. Sige, Lola, ha? Sumra ka kun iti silid ko. Agaramid ak ngamin iti assignment ko. amo ni Laura amasapol nga agsarita kami. Ngam saan naklakayat nga ikan iti gondaway. Jak nam naman nga iti kasi awagas nga aging nasidag kami. Namamuan da maurin kan mamada ito'y. Jak lamon na niya tiramidan da. Nagbayiglakid din na sumungbat ni Maurin. Agun-uni mo ti cellphone na. Rosano, naimpakta nakalagip ka ngay mawag kanya. Nabartek kan samad. Abay, Rosano, ha? Ado tinakakumikumak. Pasensya kan. Agsubliag kita intun malam na bigat. Amang ano sa bali, tinakakumikumam dita. Maduktalag lang, adakadom. Kuitaw ka, ha? Basta agawid ak intun malam na bigat. Sige, bye. Oh, jakla amon na niya tiramida ni Maurin. Namaamuan at ipanagkita mi kanil Laura. Nakabakbak nangan. Kat addabanag apagbutbut nga. Nasakit ti ulog. Ngam sanak ngagpadlaw iti katugkangak. Ada na pataga pa nakita nga aldaw, Maureen. Huray tadamot ni Ardi Akadwam iti opisina. Naawagam ka di matlaang ni Rosano idirabi. Ay, suti mawag. Amang nga danto kanon inton malam. Adala kanon na patag nga si Kaswan na itang aldaw. Nasaya at no saan matlaang agpayag. Good morning, Mami. Good morning, Lola. Nakatikos ka nakapanlas ka pa yan, Bernadette. Wan, Mami, inyo na akong tinagdigos. Uminom makiti gatas kan tinapaylatan ti pamigat ko. Agmirenda akto matlangi di universidad. Panawan kayon nga gina, inakagtigusan. Insardan ko ti kutsik tapno makasarita kayo nasaya at mami. Danda rin akmat kat din makadanon ti universidad. Kumusta kayon? Ururayag lang ti sa sangpag ti boss nga umunang agbiyahe itabigan. Ada akton di tano rabi eh. Apagbit kayo matlagaya, mami. Kun agbus kayo manan nga agawid. Enjayan ni Attorney Chavez ti tulong na.
Tapno makapag-flight akinton malam. Ngam kinay kayat kon ti agbus. Kaslasaan kayo, baknang. Naruha makitirigat, anak. Kumusta kayo gayaman ka ni Lolong? Natuloy matlaang ti panang ipasyar mo ka ni Bernadette iti rest house? Uwan, mami. Kadwami anang rabi. Kasta una iragsak na. Ngam, ad-ad pa iti ragsak ko. Amok nga ayatam ni Bernadette. Hindi mo ko mabaybayan ti panagadan mo. Uwan, mami. Awan ti problema iti dayta. Di mo ni mami. Malaksid ki ni Bernadette. Ngam, kaslasaan a seryoso ni Bridget. Tiyak maawatan tayo di ababay. Ang mga nunubyo na paikit din ni Derek. Talaga kaslawan bibiyang ni Mami Kanyak. Saan da ka nasampatan ngam saan man lang ang nagdamag. So, saan ako na nag-istorya pa'y kini Lola? Bernadette, nakaragrag sa kaklaw na idirabi. Oray siyak, Brian. Nagpintas ti rest house yu. Kan titurot. Kasla nakit-kita kunday dya lugar iti tagtagainap ko. Sa bali kagayam ngagtagtagainap. Anya ti ko na ni mamim. Ni Lola lang tinakaistoryak. Amomatan. Kaslawan bibiyang ni Mami Kanyak. Ang mga numakumikom lang. Di mat-awan ni dadim. Adanday dyan ton malam. Saan matlang agbayag iti Manila? Oh, sana kasimbra kiti opisina, Dad. Makamo ni Ardi. Nasakit yung ulo ka na bigatan. Sa akin inom ka manan, Maureen. Sanda ka pa kaproblemaan. Oh, apay ng mawag kayo. Di mo sapay kaya't ngawagan ka. Ni Leonarda. Ada na patay ka na pananti katugangag. Sana ka nagsalsaludsod. Kunak no nagkuyog kayo. No napano ni opisina ta. San nakamanan na masangbadan? Saan yun na problema day Dad? Siyak ti makam mo. Okay. Awanan ti bagayo. Bye-bye. Kunag nusan kamadanon diti balayo abalayan. Itay inawagak ni Maureen. Naibaga na anasapa ka arimwar. Tadda na patay ka na panam. Apagbiitak lang itinapana kabalayan. Sukatakla ti pagan-anay ko sa akto mapanidya opisina. Adda na patay ka mabwam. May panggapitian niya abalayan. Hindi na pana kiti balay ni Attorney de la Cruz. Nasdawak itinalabsak iti turod. Adamaten rest house na. Kat? Mabit lang. Saan nga ta? Ngayon lako ni Alipio matlang tidagan, abalayan. Ti awanan bain alakay. Ang awanan ti bibiyang ko dita. Anyan to ti aramida ni Mrs. Salva. Inton maamuan na ang nagbalin apasat ti korporasyon ni Laura.
Papagayam, padaanan, dagiti tunggal pasat tinobela ang napauluan. Suga, ti puso. Nobela kani sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Itimat direksyon, Lovimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. My God! Kay Dan! Pangasim! Di na pagaramitan ni Tito! Tulungan na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan, titanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka, anatingkar. Itilaksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti paragibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas. Nakaawidan ni Doña Agripina iti palayda. Kat insingasing ni Chloe iti inana. Nga iraman kumarag iti pulis nga imbestigaren dagiti katalunan da. Iti naawat da abam threat. Gapo iti atap ti mayor. Amabalin amay sa kanakwada ti naggapuan ti pamutbuteng. Iti sa balya bangir. Napan Manenda Miguel kan ti katugangan na iti bantay. Tapno agin sayo da. Kat ita, adtoy tituloy tinobela na pauluan. Naitalimang agura. Tatang, urayado ti pakakumikuman tayo. Isamira tayo latta ti agin sayo. Uwena, ang lalo kasla rumong sort na iti kalaban. O sige, rugyantay nga ro din tatang. Sige. Buyaan na, kapakitaan kay ti may sang exhibition. Ha? Maring kabaalam tumot nga aramidan iti masangwanan nga aldaw. Ni, anya nga exhibition ti kaya itong ipakita, tatang? Buyaan, no kasano ato maray kan lumagtuwa. Itan! Nagtugas at maray sa limagto. Iti nakangat-ngato kat nagpuligos pa iti iri. Tatang! Kasano aramid niyo tigas day? Aramid mo tiyan yaman na banag, Miguel. Nulakit day tapursigido ka. No kinabaalan nyo nga inaramid. Kabaalak to mo, tatang.
Kasta man ti kunaken ka. Tinatin nakat na dalo bakit daga? Talaga nga adu pa ti rumba nga sorsorwam. Ti panangpatid ko kin ka, kat may nga adal. Adi ka ag kumpiyansa iti kalaban mo. Nga uray no imamaw nakasla karnero kin ka. Anya? Anda nagiti agin susukon, no amo na nga awanan ti laban da. Ngam no makakita da tinapintas sa gundaway, tumukkaw dan nakaslaulag. Wow! Ha, pato apanggis. Ha! Mayor, aping embarsak yung matanti flower best tila misanyo. Gapo tama ka pong tuta ko na iburog. Ay, anya nga main tinagsaritaan nyo kinibisi, Mayor. Guni-gundo, Mayor. Tanasabat ko ito isang maragak dito yung opisina yaw kat nakamuragrag. Kunan na at disidido kano amang kalaban kanya kiti kina mayor. Tagturpos matan kas bise. Ay, insingasing nyo kuma. Asang bunian latan ti pagtarayan na, Mayor. Ensing-asing ko, kanimbagak payasya ti mang finance ti panagkandidato na akonsyal ngam di na kayat. Agambisyon na mga gawit ti trono kas mayor. Ay, delikado kayo, Mayor. Tasipod sinarurak ni Bisi Mayor ti politika at di pa'y pulos na babak. Tanapintas latat ti record na. Palto abanggis. Lagi palubos ang maagaw na ti trono. No kasapulan nagabura kiti kwarta na kiti botante at no siyak ti botos na aramidak burog. Ay, no ado ti kwartayo. Kat sigurado ng insaganaan na kaimat ni Bisi Mayor. Kat kun ti pa'y may sa apakaabakan nyo kinkwana. Kat asidag kini gobernador. Uray pa'y, sana kang mabutang. Ado ti pamuspusan tapno siyak ti mangabak. Ay, anya dagita pamuspusan ako na kayo, Mayor. Pato apanggis, lading itak. Ngamsaan ko pa'y amay bagabrong. Miguel, inton Domingon ti pan nakabunyag ni Angelo. Kat madlaw ko akasla si Mingputan ti anak mo. Saan na sangit a sangit? Nga ta, nanang? Wan, hindi kat nakaluklukaw. Sangit a sangit. Ngam hindi natulagan ti panagpabunyag tayo kenkwana. Kat si Mingputan. Kastaya. Wan, kaya't namat siguro na maibilang anak ni Apo Chaus. Anya? Puto ti karasayan. Maibilang to nga anak ni Apo Diyos nung mabunyag. Barok! El! Apay tata. Ada ka di ba kayo? Ngala, agsarsarita kay pailaang agkatugangan, ta inakman agkuping ka dagiti linabaa. Una pala yan. Anya ka di ba kayo, tatang? Kunan ni Pasyaw, nga intaylatan alaan ni San Simon nang itilaklako na kadata akabalyo na. Anya? Una nga, awan mo't pa'y umanay ako ratatayo apang gatang, tatang. Mabalil na takanumat nga oray agbalanseta. Isungin talatan alaan, tapno adda pagsaksakayan ta no mapantay di San Simon. O sige nga ro, tatang. Hintay nga ro dalaan. Dakkel ti may tulong kada tayo dagi jay akabalyo. Tadi mo't makadanon ti anyaman na klase tilugan dito eh. Why? Pambarantan tumot tan ti mang sarongkar ni Bisi Mayor Gunigundaw. Wen tatang. Tabarang ad-adda ang mapapigsa ti pakinakam tayo ang mangilaban iti panakagraryo ti dagada Mayor Placido. Nasaysaya at sa nga road no pakaamuan tanto pa yan nagiti kakaduata
Ta makisango tayo aminan kan ni Bisay. Wen tatang, mayat day ta asing-asing nyo. Tanoan nyaman ti baga ni Bisi, kat manggagantay amin. Oh, ani, apa yan nagsangpot ang manan ti uminom? Nagbalin kan samat na nabartag. Bayan naglang Agripina, di nagbiyangan. Manuksawak nga minis o akaid ko tagbartag. Anya ti pagluksawam. Pinayabak ni Vice Mayor iti opisina. Dinamag ko na niya ti agpaiso. Kat lumaban to kano kas mayor. Anya nga ti kunana? Kinumpirmar ko kingkwana kat labanan na kano. Anya, simbergwensa. Di nala pampanunutan nga adun dagiti na itultulong tayo kenkwana. Kalpasan na, labanan na ka. Ambisyoso ba't na iyay? Imbagak paya na konsyal kulatan. Ngam, di nakit din kayat. Talaga nga ambisyoso. Gapo siguro, tadi pa'y naababak. Kat arapaap na ti mga agaw iti posisyon ko. Ngam jaki palubos Agripina. Saklat na ti mayor, aging ga iti di malpas ti may katlo at termino. Awan na pulos di mintis ko. Napunta, tagiti talo, embitin ko alat. Talaga nga sintado ako na pumaltog. Chloe! Ni mama, may dito pagpraktisak. Itay saan ka makita iti balay? Amuklatan nga da ka manan dito ay. Aglalo di mangag ko dagiti kanalbong. Awanan ti mintis ko, mama. Napunta, dagiti talo alat ang embitin ko. Talaga nga sintado ako na pumaltog. Imala ka talaga kanipapang mo mahilig iti paltog. May mayat biglang namo tayo akalbitan tigatilyo, mama. Aglalo kat adulat ta dagiti tumaod akabusor tayo. Agyaman kami kada kayo kakabsat. Tay may kay amin dito'y pagtangan ni Bisi Mayor. Inayaban na kayo dito, oy. Na kaya't may amang ganyo mo, noan niya lang iti iba ka kada tayo ti Bisay. May papaan iti ilamlaban tayo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor. Ni, agulimag kayon kakabsat. Umayan dito ni Bisi. Kat dinggantay ko ma, dagiti amin nga ibagana. Mayor. Anya man ti bagam. Ay, imawag Nicolas Mayor. Kat imbagana nga adda dagiti katalunan nyo iti balay da Bisi Mayor. Anya, pato apanggis. Tanya tirantada iti balay ti Bisi Mayor. Ay, dakkel ti atap ko. Pinayaban ni Bisi dagiti katalunan nyo iti balay da Mayor. Tanya ti panggap na. Sugsugan na dagiti katalunak tapno kalabanan dakas to. Ay, mabali na kasta, Mayor. Personal matan ako na yun ni Bisi. Iti ikukontra na kada kayo. Ha! Mapilitanak ang mga ramid iti addang kontra keng kuana. No siya ak ti kalabanan na. Talagaan natare dagito akabalyo, tatang. Natulok na. Uray din no ti pangiturungan tayo kadakwada. Uray to'y kabalyok. Natulok mag. Ungayam. Kunam itaya panaganam ti kabalyaw. Ada ka din na panunot mo, anagan na. Addan tatang. Limbas. Dahita ti panagan ko kinkwana.
No danagan ti kabalyaw, adamot kanyak. Katanya mo ti panagan niyo, tatang. Panaganak mag iti labang. Oh. Napintas anagan, tatang. Talabang mo ti kabalyoyo. Awan gayam. Adu tinaragsakan akakadwa tayo kadagiti bagbaga ni Bisi Mayor Gonigondo, tatang. Wain barawk. Napapigsa ti pakinakam da alumaban iti mayor. Gapaw kanibi si mayor. Sige, danggayan na nguminom, aging kay tidita mabartag, burog. Juan Mayor. Saan na mabalin? Amagaw ni Bisi Mayor ti Tronok. Abusta, no iso ti sumublat ti posisyon nyo. Kat agibos mo tandag iti nararagsak nga aldaw yung mayor. Banag! Adyak ipalobos. Ay, hanya nga rod ti aramidin nyo, mayor. No kasapulan, ang maiwalin iti dalan ko tapno natalgidak lata, aramidag burog. Anya. Nga saan ada kayo, ti mangipatungpal no kas pangarigan. Ay, asino nga rod di kayat yo amang ipatungpal, mayor. Nagadoahal killer, burog. Ay, sa bagay, mayor. May mayat numang tangdana kitimang batay kenkwana. No saan latang agbabawi amang kalaban kaniya, malas na burog. Mama, sigurado nga iti panang meeting ni Bisi kadagiti katalunan tayo. Kat ad-addamanan anang papigsa ti pakinakam da alumaban kada tayo. Di ka madanagan, iha. Tako na ni Papam nga isumot ti sumublat amang meeting kadagiti katalunan tayo. Masayaan lukas na. Tapno mabalaagan na ida. Ayun kaya, mama. Naamwa kon ti aldaw apan nakabunyag ti anak day di Amira kan Miguel. Anya ko mano na amuam. Kaya't ko ti mapantuma ti simbaan, mama. Simperkwensa. Tay tuloy mo ka di nga anak kan iti bunyag day jay nga ubing. Saan, mama? Namukayat ko lang nga may matangan matipan nakabunyag na. Nga oray sa anak aninak. Wano imbitado iti day chapas kan. Mala, no kayat mo amasaksyan ti pan nakabunyag day jay nga ubing. Mapan kanto. Gamdi mo latan ibagbagakan ni Papam. Ta sigurado adi nakapalubusan no maamuan na. Awanan nyaman na kakadwa. Ta sino kumapay tagtitinulong? No saan na da tayo? Agyaman kami kit dia. Ta dito'y mo't kimigaw tinapili yo asin ang bayan. Mayat, makapagdadanggay tayo manain kakadwa. Uread da tayo dito'y. Ammumi anabatilat ta ti puso ken panunot yo ije San Simon. Akas kada kami. Puno na ito. Ikararag tayo kiniapo Diyos. Tasapay la kuma. Tamapasubli tayo tumutlang dagiti daga at tinaltalon tayo itinabayag. Kumusta ti pinaramid ko king kay di Kalman, burog? Ay, ayusan, mayor. Napakaamwak amin ang dagiti katalunan nyo. Inton malam kat isunton ti panaguumuda iti lugar ngayong pagayo apag mitingan nyo kadakwada. Nasaya at kasta. Iti panagsursur ko kadagiti katalunan nyo, mayor. Kat nadlaw ko akas laad da panagbutang da sumango kada kayo inton malam. Amo da nga da kabuteng da nga ramid da. Isu ako na makaslaga magdaso mango kaniya.
Ngam sana mabalin akabuteng dak. Ay, anya nga rod ti amboyo, apangalay ay, ti panagamagda kada kayo, Mayor. Adda na panunod ko. Kadamok amapukaw ti buteng da. Ay, anya, Mayor. Kayat ko arigalwan ida iti abastuda, burog. Anya, ay wenyo ida. Kasta ka di, Mayor. Kasta nga ron. Bareng numabaindan to na makimiting kinibis, Mayor. Kad. Amo kasyag ton ti kayat da. Ay, ala, nasaya at tinapanunot yo, Mayor. Ngam nasaysaya at kumapay, no ada kwarta nga itadyo pa'y kadakwada. Niya. Ay, word, Mayor. Ay, tapno adan pangnamnamaan nyo kadakwada. Ada kay tumanan ti ibutos dain ton eleksyon. Awan ang mabayag pa iti eleksyon, burog. Ay, nasaysaya at nurugyan nyo itan ti agmula, Mayor. Tapno adan tumatlaang ti apitan nyo. Anya ti kunam Placido? Igata nga mi ti abasto dagiti katalunan tayo kan ikampay ida iti kwartada. Naibagak lang arudan Agripina uli tembay. Wan. Tapat dasek man ngay aywan nida. Bareng nasamsama ingam ti aramidek apanang butbuteng kadakwada. Simperkwensa. Adun tinaipapay tayo akinasayat kadakwada hani. Ngam kaskas nila tamat akal kalabanan da tayo. Iswasay sayagam laang ti kwartam no ikam ida iti abastuda. Agripina, kaano pa'y akontranak? Ha! Kaya't kung ipakita ka na kwada na saya at tayo. One, ipakita ka na saya at tayo ng mitidayjay abisi Mayor Godikundo. Itay nagsasarita kami kada Pasyo, Panyong, Konsibyo. Unada, kaya't da kanumat ni maadaan iti paltaw. Anya? Umapal da iti nakita da akaadda ti paltugmaw. So kaya't da kanumat ti gumatang, tapno addamat pang salaknib da iti bagida. O sige tatang, kasaritak to tigim matangak iti paltug ko. Saan? Diyo armasan da paso kan dagiti kakadwana, Miguel. Oh, nanang. Ha? Adda nga awan ti kinatanan no adda dagiti ikutan nyo anabibilag nga armas. Abalayan. May mayat no darmas mi amin. Tapno saan da tayo abasta may kuspil dagiti kalaban. Saan kayo a pulis wenno militar tapno agikot kayo iti anyaman a klase ti paltog abalayan. Iso adiyo kumaarmasan dagiti kakadwayaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggan ti tuloy tinubela ka na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ti katayagan a bantay dito Pilipinas ket ti Mount Apo may sa a volcano a masarakan ijay Mindanao. Ti tayag na ket 2,954 meters wenno 9,686 feet. Ti Met Mount Pulag dito Luzon ti may kadwa a katayagan a
2,928 meters when 9,604 feet.